Ni mugomo uria wingirite thiku ya keri kuri arigitani ya kaunti ya Kirinyaga mathiite na mbere kuga miro yao irio thi. Ndugamano ino ikihiririo ni itangatho ria mawira ma arigitani riria thirikari ya gavana wa Kirinyaga ni wa iguru egwikirite ngathiti-ini imwe guku bururi-ini. Arigitani aya makinyitwo mbaru ni atongoria ciama cia arigitani matongoretio ni mwandiki munene wa kiama kia manathi Seth Panyako uria ugite hari bata thirikari ya Kirinyaga igie na mĩario na manathi maya. Tunataka viongozi ambao wanasimamia afya waje hapa chini waongee na sisi, sina mnao? Ndio hiyo. Tunataka governor aje aongee na sisi, sina mnao? Ndio hiyo. Moto umewaka. Mwandiki munene wa kiama kia arigitani gikiro-ini gia Clinical Officers George Gibore akiuria ikariko imenyerera kwamukira motungata matakinyaniire thibitari-ini cia muingi. Atongoria aya makiro makenina kuria amemba ao matikagũagũe kuona ni kihoto kiao marahuranira ona thengia ya gukorwo kuri na watho wa igoti uria thirikari ya Kirinyaga yaheirwo wa kugiriria mugomo tocio guthii na mbere. Sisi tunasema kwamba tunasimama na nyinyi kwa sababu ni haki ya kila mfanyakazi wa Kenya kutimiziwa haki ambayo iko kwa katiba na iko kwa sheria ya kuendesha nchi hii. Handu-ini ya Kameme TV, Keto wa Geshu wa Ndirangu.